Jismlah berpas examine kamnos ke berapnya daga examination board ke Trump Directorate of Health Services ke jela ke kepat bahkan penstatement pendap ingin tungkam ya berapa si examine tangsian kalau ngajing kena bagajing penia jing examine kamlong ke bakhui apa penpau ke examine kalong ke bakhui menta ka neutrik risa jo sau kini semla ke akam bakur kompenia jing examine kalong ke bakhui batang ke ba la sisa ke pas ke examine ke ong ba ya gi mak jong barok san hajar ngot ke gi bayale apply pajwa daga examination board ka DHS bat ka board ka ada pensairu awal ka jing kena badon ba pas kamle to exam kaya ketui kuskra bakan state ban pendat bagi tukam kumbra benar. India to the introduction, mani badon hak ni kapor ni deki qualified candidates kiba lami ki mo number juni have the results of staff nurse kabla pini haka graphic juni September nan ausent di badon hani insa patai bali ini ka ika purpose kabnya dan hani uta hani por unjur ini para ya pas mengenai usaha coba ni aku unjur maka dia jing kerjaan maka kiki ke jing ajung ini BBB bagi saya poin por baka jumut ini ke joni ke bantuan sehingga po pan saya berkata bahwa ini nakalem jing ke pas lupa baka serka kanya baka dia kanya cemat yang nikah di proses nama try nama ro ini pas ke jing sistem ke jing dapat bagi upload por juru mo men insyur toy BBB tang tahi risma ini marks dari hak ni penting kebementaren baru hak candidates ki yo ben pet lagi jogi marks di lor kata la lagi dang dan isu di dang sngo ba kan ni ke marks bang ai ngayo kim sngo pun kila ban tho shara ta grievance selte ko kila ai jing shine for DHS bekin pet lu i ko MR sheet la jong la kaya hab ni ember kata ka jing dawa ko jong kiket di what's more transparent than that mo la yo pet ke answer sheet la jong la yo pet ke marks la jong ti kata hinga ka transparency baru hai kila pemilu long ye ka result kyo ka result ki pemilu ko bajule ki kiwi ru ki child examination pemile ki pemilu ki marks on baru hai ki candidate tenang tu ki shortlist tangi ki eligible kan tangi ki nanu ki highest hadu kata long ki ai kun ta dur kan re ki result baru hai ki pemilu dah kan tu ki marks ya kata ni mula aktif kata lai tu ki candidate di pas nomor PE ka result ekonomi kini jang kilo nomor bagi max tinim itu mano kitu long itu te ki yo ano nang ki pas ni ki kata ni mau tikmo bai tho exam kita de jing atin la ani ka exam ka long fair ni te kindia la dani pek house nam araja khat nyo araja kendai ya ka exam ka ba la conduct na DHS atau report ban itu di staff nurse ki itu pola lagi banyak result kepada pendi betek hanya kerteng jongki shortlist candidate ki nanta nyim juri ki marks jongnya report dan nanta ka question paper nyim la ra tu debat ka result lagi pet ko ni aktif senam ni hapan apa ki benai di senam bala lagi kenal ban pet harus senam araja rapuai dan ka recruitment biang ka bede ni staff nurse ni ka kateng jong kini ki candidate la shortlist bitang itu tik ki bedaiban ka ku bejing don jong post but ka marks la ni tang jong ki te ngim hakiti ki por ngim la patip manu ba bawan sikmat kini ki ngim tip ba kita ki we candidate pat yo kan marks mre ka la shu kini betang ka marks jong kini ki ba qualified dan ki ba select ka post te nangta la lagi ken ma hau acara aku result kami ada jisnam aku tu por ni por aku masih ni mereka result kami ada jisnam telah dengan pen pada kenika kompenya yang kenika exam ke bamta acara pusat ngiri ba ke nakalian ke board ke bapenya kenika exam kila la opini result dia citayo kaba nim pacu ikut menurut ke por di baladan te nanta kenika kenti ke bamta yo banra iki jikli jungi isinya ban ni la ban cross check ko lagi juba ko bagi platform ka kopor te nanta ka answer kiru kopor bagi beni ka result ka answer kiru tidak ai kan kopor ko ta bat la dangi kwa banyan check kita ki juba ko bagi ai ni la ban check kan ba ko ka answer ki ka ba la ai kopor
Ba akan ni kenti ba mentang iru yang ni ka jingdon jong kata grievance kaba pada ki candidate ba kinu ki candidate ki ba sohun ya ka marks la jong ki ba kwa ban pe kata ka marks ki yang kila ban tho da kamil sa ka DHS ba sa ka board ba nanta kinsa sa khot ba ban pe kita ki paper jong pikini ki boro ba ni siam ba ni lap kani ka sinan ko nanta ka long ba ni iba kamdan ke shaludat ba kani ke jing ya kani ke jing penya exam to ka ba ya pe ya ri nomor ba kapur bang itho exam ki don kini ki ba jing dor na ni ta videography ba ni ong ye we candidate ba one month ho kini exam te na kalian jungi hi nget ba ke jing pas sa kani exam ba kani beling pakai jing tresh tong ni ko shaka sana jar tam re jar pina te bat ke jing li ni ong ba sok mereka nila ong ba ke jing li ka ba set ka bot ka bat paling orang kita nama bangi i marks ke ba score ke candidate ke boyo shakma eru ke kapusan undan we ru boyo kendai portion ni ini sutu ba jinge le ko jor ka nama ba post ka dina ka ba mong tho me bot te ngaso ba ka re ka jing fresh to bi bang yo ka ni kam te ngaso ba na kalian jumi hingi pe ba ka tahi bat ni issue kwa ang request ya ka government ba ka bot ba ka DHS ba kinyai bes kemat ka recruitment process bat ba kinum penslam show ka recruitment process nomor kibade hok ki yo ba kita ngaso ba ki bang yo ka Kemudian halor wedi kat result katuhi ketika part ka DHS meeting ide tangki nong yele exam ti hakabedi bakatu nathai ki DHS kala penmi ka news tada pipet hakitu kila clarify ki barokhat ki issues tani ki doubts ki done regarding the result kila penmi kila clarify tingi nimdan part hakabedi bakata tingi ka process ka jimut ka bagi don hani ka itang kata hi ka wi long bangin ka part ki board ki bahlor ki higher authorities ba kinsmo bha balung dihe lagi postpone ya kata physical verification kuma kila ai posh post ni tingi lu cooperate kata response ni henry long hadin jo kata ni kermen bagi ya akmi deti bet bakani recruitment process kan ya chakman tan tahi makro ni ni sokhya we son ka bor ba number dan kum kata ga jimi jum ta do number di bakal to exam ndai la di pe to kala te bor to si na kali ka bot kila de ban syai kata bakam dan di kum kata mereka dia kecil bakala, kecil soto bakala nak kalian ki candidate ni kaba mi itu ke isu ki omba don guna mereka don highest adu lowest mark la pemilu di bawah